بلي تماشوانن هێژا عێریشên حکوومەتا سووریە ئارتێشا سووریێ هەروەها لەگەڵ رووسێ هەمبەرێ ئیدلیبێ di dêma dawî de her diçe zêdetir dibin. Em derbasî Hatayê a Tirkiyeyê dibin Mustafa El-Neîmî şrovekarî siyasî ji Hatayê li gel min e silav bo te Birêz Neîmî dixwazim bizanibim îro niha rewş li Idlibê çawa ye. دمەوەی باش بێ بەڕێز جەمال و هەروەها سلاوێ من ji bo temeşevanan jî bêguman ku ev hemleya hezkerî ku nizama Sûrî dike ji bo milîşatên ku nêzîkî wanin û herwiha regeznamayên cêwaz hene û herwiha sîlahên Rûsî destê wan dane heta niha berdewam e û herwiha jî di heman demê de ji aliyê عێرشên bi rokêtan li Cebelzavê herwiha li Rîfa Rojava bi dûretiya çend kîlometr ku ev milîşatên hene li wê derê ne hemû karên edayî dikin ji êrişên li ser rokêtan ku xelkên zêde li wê derê dijîn û herwiha em dibîn ku xelek ji wan deran aware dibin ji Atarbê û herwiha ji aliyekê din ji aliyê Rojavayê Rîf weke Darelezze ku ji encamê qezayîfên napalim yên agirin tê armançkirin û ev jî zêdetir dibe û ez wiha dibînim ku pêwîst e karekê navdewletî û cêwaz ku pêştir min got bêkirin ji bo ku yasayên taybet hebin ji bo ku ev kesên hinê bên berpirsiyarkirin û sizadan. Ferm. Kek Mustafa li Astana rêkeftina kêmkirina şer li ser herêmê çê bû. Tirkiye, İran, Sûriye, Rûsya gelo ev alî erkên xwe li herêmê cîbicî dikin li herêma kêmkirina şer Tirkiye, Rûsya, Sûriye, İran cîbicî dikin erkê xwe li herêmê. حتا niha jî kom divê derdanin navçeya çarê li Bakurê Rojhilatê Sûriye heta niha jî nerêxistiye belê karê rêxistinê niha li wan navçeyê ku nifûzin ku herwiha ji aliyê navdewletî hatiye resimkirin lê rokêt li wan cihan dikevin yên ku nehatine resimkirin belê alavek heye ku têgihiştin hebe efkarên heneyên dijmenî bên rawestandin lê nayên kirin heta eger rêkeftin jî hebe eger aliyê Sûrî ve navçeyan bombaran bike û dibêje ku irhabî hene lê ev xelkên ku têne kuştin zarokin û jinin medît ev yek ji dema armançkirinê hindek dibistanan û herwiha armançkirina hindek xwendevanan li wan can ev jî wê mesarên nû veke ji bo ku hemû aliyên dijmin karî werin rawistanin lê Bakurê Rojavayê Sûriyê dema ku biryarên civata navdewletî bên cêbecêkirin bi taybetî jî ew biryara ku hey û herwiha hikûmeta raguzer selahiyatên temam hebin û herwiha nîzama Sûrî çi dewr nebin nîzama Sûrî hemû rêkeftin rawestandin ku rêkeftinên rawestandina şerbûn û herwiha dixwestin ku aliyên Rûsya û Êranî jî ji karên xwe rawestin lê heta niha jî ew wan navçeyan armanc dikin ji aliyê çepeyên şaşeyê hûn dibin ku aliyên bergiriya şarastanî medeniyên zarok jin û herwiha zelan dibin bi ambulansan ku ji encamê rokêtan bûne armancî êrişan û herwiha hatine sotin biryareke durustnîne ji serveyekê ku van êrişan rawestîne û herwiha bikevin nava biryareke siyasî kareke siyasî û medenînên armanc kirin
بتایبەتی کۆمەدیتن 4 ملیۆن و هەروەها 200 ملیۆن خەڵک لەوان جێن سنووری دژین و هەروەها ملیۆنێک و 200 هەزارژی دنەوە مخەیەماندانە دنەوە کۆناندانە لەوان نافچانە و خەڵکەکەی مەسنجی لێ باشوورێ ڕیفێ هەنە لە نافچەیە ئەتارە بوو دەردۆراوی. بەلێکێک مستەفەنەها تورکێژی ئالیەکی vê rêkeftinê ye. Garantörek rêkeftina kêmkirina şer e. Yani Tirkiye li ser erdê wa erkê xwe cîbicî dike ku ev êriş hem berê herêma kêmkirina şer pêk neyê. Sivîl nebin armanc. Tirkiye raya giştiya cîhanî civaka navdewletî wekî dewlet jî agahdar dike vê pirsgirêkê tîne ziman hûn çawa dibînin tu çawa dinirxînin? بەڵێ سواد بین و کو مووقفێ تورکی لەسەر وەیەکی ئاوا دەبک و هەر تشتێکی چێت بەلە هەرێمێ تەنێ ئەیبارەیەژ خاڵە سەربازی و پێویستە باگر بێ بەرسفدان و پێشێلکردنە ئەف ئۆپەراسیۆنên ئەسمانی کوتێنکردن ژالیە ڕووسی لەوان ناوچەیە نینێک و لە ناوچەیەن یەن سنووری بن لەوان ناوچەیەنێک و دگەهن یەک پێویستە جارەکە دیمەشەد بەهێ دیتن و هەروەها پێویستە کۆمبوونەکە دوالیانجی سێ عالی بێکردن ئەف مەسارێ هەنە بێ لە کار خستن و هەروەها بەترین ئستی سوود هەبن ji بۆ ئالیە رووسیا و هەروەها پێویستە ئالیە ناودەوڵەتی ڕوونن ji بۆ کو ئەف خەڵکێ مەدەنینێن کوشتن بەتایبەتیژی ئەگەر لە ناوچەیەن شەڕن بەلێ ئەم نابێژن و نابین و هیچ دەرگایەکە ناودەوڵەتی ئومەمی بێن ڤەکردنش بۆ vەیەکێ و ئەف بابەتە مەزنتر دەبە و هەروەها شیان و کارینە نظامێ زێدەتر دەبن و خەڵکیجی بەتر دێن کشن کوشتن جالیێوان ڕۆکێتێ ناگرین و تێ ناوێتن ji بۆ سەر ناوچەین و خەڵک لێ دمینن و ئەف ژی ji بەروەیەکێک و بڕیارە پێویست نایە گرتن لە دەمەی پێویست. سپاس بۆتە مستەفا نەعیمیش هەتایی لەگەڵمە.